Ćao svima, evo nas u novom klipu. Danas igramo Dojo Guard Blitz. Ok. Evo, otvorit ćemo ova dva. Evo, na primjer, ova dva. Ne. Pokušat ćemo nešto s ovim. Ne. Možda ovo drvo. A evo, hoće. Sad idemo na ovdje da vidimo što. Ok, super. Sad ćemo sa plazmom pokušati pomiješati ovo, ne. Ostavit ćemo sa plazmom, ćemo nešto pokušati pomiješati. Opet reklama, pretpostavljam. Ne. Samo malo. Ok, ništa ne ide s plazmom. Ćemo iskoristiti ovaj savjet. Dobili smo bakteriju. Veoma utješno. Ok, idemo pokušati s nečim pomiješati. Ok. Ne ide. Ajmo s ovim pokušati pomiješati nešto. Dobili smo pijesak, to već imamo. Idemo možda ovo. Ne. A opet reklame. Ne ovo. Ajde. A dobro smo to već. Evo, otvorit ćemo ovo i ovo neće ići. Možda ovo bude išlo. Dobili smo alate. Super, da vidimo. Ne znam s čim ovo ide. S čim da probamo ne ide. Evo vidite. Samo da probamo. Gdje je ona? Nije tu. Evo ovo. I ovo neće. Ok, idemo otvoriti ovo i evo. Ajmo probati s jednim od ovog. Neće. Idemo opet iskoristiti ovaj savjet. Dobili smo neko posuđe. Ne možemo ni njega ni s čim pomiješati. Ajmo pokušati ovo s nečim. Mislim da smo već pokušavali. Evo, uzet ćemo vatru i ovo. Ništa. Ok. Da vidimo. Šta ćemo dobiti? Dobili smo čarobnjaka. Ništa. Ok. Samo. Da probamo uzeti ovo i ovo. Ništa. Isprobat ćemo sve. Znači. Ne, ništa se ne dešava. A da probamo ovo i ovo, ne. Dobili smo ulje, super. I idemo dalje. A s čim bi ova bakterija
Da vidimo. Dobili smo polje. Samo da vidimo da bi ovdje išlo nešto. Možda bi išlo ovo i samo gdje sad nije. Da pronađemo ono, ali ne znam gdje. Oni gdje je voda, evo je. Neće. Okej. Evo, iskoristit ćemo još jedan savjet. Dobili smo jaje. Evo, ovo nema vezi sa vezom. Okej, pretpostavljam sam da ovo neće raditi. Ne znam, stvarno više šta da isprobam, evo. Da ulje pokušamo. Okej, ovo nećemo čitati. Ovdje isto ništa ne radi. Ako imate vi neke ideje šta da pomiješam, napišite u komentaru. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Ćao!